benci-benci tapi rindu. Dapat 100 ringgit, rindu ke Daci. Kita lihat akibat rasuah, penyelewengan hilang confidence negara asing ataupun pelabur kepada Malaysia. Tan Sri bekas Gubernur Bank Negara, beliau mengatakan nak pulih nilai mata wang kita, diantaranya selesaikan masalah 1MDB. Sekarang nilai mata wang semakin jatuh. Ya, saudara di sini bersempatan dengan Filipina dan Indonesia, di mana mata uang mereka tidaklah berapa kuat. Walaupun begitu mereka tidak jatuh. Kami di Semenanjung menghadapi sempadan Singapura dan Thailand. Sekarang uang negara kita jatuh begitu dahsyat. Terutama kalau dengan Singapura sudah cerita lama. Sekarang dengan Thailand, saya ingat ada pekerja-pekerja yang bekerja di Kuala Lumpur daripada Thailand. Mereka kata kami nak balik, tak mau lagi buka kedai tom yum. Sebab kami dapat 1.000 ringgit, kami lintas sempadan, uang kami telah hilang. Lebih kurang 22%. Apakah nilai mata uang kita akan terus turun?